Azan kande gogbe. Épisode à haut. Mao ni dache mi jibo chomi. Mao na che bimi do jinu kusupo da ngma poji. Mi zia kotale bi do kuzo awon vuchena. Mi le osinu ye do to vi opo yesen posin kome. Bo plonu ye bonu ye ni setonu nu en plon mi le bi. Mi ni katundo ndo poha mi. Tegbe besin din kaka ije gbegbe ona vodoi. Akpatelewe, Jésus donu kwedo totole. Walotelewe, Jésus donu kundo esi kwedo totole go. Ete nkanamblo besi din.